Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't pulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya di in delivery iti ayanda grasya, pidong lakay. Ref ken flat screen TV bakit? Apay ka day? Amukon. Ay, nawaw. Anya ti ammong bakit? Amukon no anya ti sumaruno nga item para iti paluwagan program me. Di mo pa ilay sardeng data, paluwagan bakit? Ay nawaw, iti anya kung maaga po nga isardeng kong. Nalipatam ka day, adakkel tiganan siyak iti day ta paluwagan, lakay. Amo ka, ngam nariga ti kasta. Dakpay amo no legal nga taray tangar aramidam. Di mo ka di amo, nga ado tinatulungan iti paluwagan program ko, lakay. Paluwagan program, nga ibagbagam dita, Debbie. Kat isumay. Ado dagiti saan makabael agumatang iti appliances da. Iso adakkel atulong ti paluwagan program ko. Kasano ko malagbal na tulong? Kit kwartamot lang ti inggatang mo, bakit? Ay, basta. Di mo nga min maawatan, pidong. Anya dyan post mo iti Facebook, Mari Debbie? Adamanan palwagan? Wan, Mari Betty. TV kan rep dayjay. Manungay ti mabayadan, Mare? 5,000 per month, Mare. 6 months dayjay. Sika ka di ti islatwan, Mare? Wan, Mare. Kasapulak ti limapay amyembro, Mare. Siya kung ti islat to, Mare. Tulungan nak nga rod amang sapul iti upat a members pay, Mare. Tapno makapagrugi tayo. O sige, kasaritak ti gayem ko di talaon. Amang ano kaya't damat ti sumali. I-text nak to, Mare. Wen, Mare. I-text ka no kasano. No bilang, kaano nga grugi tayo, Mare? Inton sumaruno abulanan, Mare. Tapno maaddaan tayo matan iti ref kan flat screen at TV. Sige, awagak ti gayem ko itamat lang, Mare. Umayak man, nanatiryang. Magtugaw ka, Debay. Kanya ti masapul mau. Kasting amin, nana. Adda manen tirugyan mi apaluwagan program. Kat kasapulan mi ti members. Paluwagan program? Uy, nana. Imbes a kwarta ti payout. TV kan ref muto, nana. Kasano da ita paluwagan program nga ibagbagam, Debay? Dumngag ka ta ipalawag ko, nana. Adda ti maawat mo at TV kan ref, ngam, nasken nga agbayad ka iti 5,000 per month, nana. 6 months day jay. Agbibinunot kayo nga upat, no asino ti mairilisan iti 3rd, 4th, 5, kan 6 month, nana. Saan nga hulugan? Saan ahulugan, nana? Ta saan tayo nga aggigiddan nga agpayout? 6 tayo a miyembro. No maurnong tibayad tayo, iso ti maigatang iti ref kan TV. No da kayo ti isla 3, kayat asawan day ta, amin a kwarta a maurnong iti 3rd month, kat maigatang iti ref kan TV, ta iso ti maawat yung. Ngam, nasken nga agbayad kayo lata, aging gaamalpas ti innam abulan, nana. Kasla nagrigat magayap. Abagan mo sa anak to ang makabayad. Adda ti pensyon ni Tata Walter. Saan ayan, nana? Umanay day jay. Ilista kong tinagan mo, nana, O sige, basta mayat day ta, nana, awan to ti pagbabaw yan yun.
Anya ti may imbaga day ta Debbie tiryang bagay. Palwagan program ka no, ti ref, ken flat screen at TV lakay. Kasano ka numa day ta? Ada maawat mi at TV ken ref. Ngem, agbayad kami iti innem a bulan lakay. Manungay. 5,000 per month ka no? Ay nawaw. Dakri maigayang bagay. Usaran ta pailaang ti pensyon mo alakay. Kasapulan ta malang agpaiso ti ref ken TV. Tapno masukatan ti daan at TV ta. Kaslasaan mo't asikyaw day ta bagay. Ang mga no itaray ni Debbie ti kwartata. Am-am mo tamadkit din ni Debbie lakay. Sana masiguro maaramid ti mang luko iti pada na tao. Kompleto tayon, Mari Betty. Mabalinan ti agrugi. Ay, i-announce mo na iti group chat tayo, Mari Debbie. Wen, inton rabi maray. Ay, wun gaya, Mare. Ada ka din nakasarita ma supplier ti TV kan ref? Ay nawaw, siyak pa'y ti ko ng maray. At damat lang na. Mayat mat siguro, Brad, Mare. Wen, Mari Betty. Awan ti pagdanagam. Ngamin, mayat ti quality ti appliances alako ti supplier ko. Ay, kat nasaya at ano kas na, Mare? Free delivery pa'y Iso asaan kan amabannog, Mare. Makatipid ka pa'y iti plete. Ay, aguri ka, Mare. 5 tayo lang matiti group chat. Ti ko nam innam tayo. Ninana tiriang ti maysa. Awan ngamin ti messenger na. Iso asaan ko maiad. At damot kit di kanyak ti number na. I-text kunto ti update kan kuana. Ada ka din bepi daw. Ada na pananana na tiryang. Ada ka diti masapol mo iti asawak nana. Umay ko kumaited ti bayad ko. Apay, ada ka diti utang mo kin kuana nana. Ay, awan! Bayad ti palwagan program may. Nukasta, simali kayo ti dayta paluwagan program nana. Wala, tapno masukatan mamot ti flat screen ti TV may. Ay nawaw. May batik lang ti bayad ko kan kapi daw. Si kanto ti mangtad kan baka mawa. Jak mauray, tada napatagalakad ko. Bayad ni Nana Tiryang iti paluwagan program yaw. Apay anak kami suot ka amang yaw awat, pidong. Ti ko naking kakit isardeng munda ita paluwagan. Ay nawaw, apay ko mga isardeng ko, kat isumat ti paggapgapon ti kwartak. No isardeng ko, anya ngayon ti source of income ko. 25,000 laang ti may sa asset aref kan TV. O, di 5,000 adagos ti income ko iti may sa atao, lakay. 6 months day, chay. Intun kuan, dahil ta paluwagan tumanan ti pagparikutam. Relax ka laang, lakay. Amuktar aramide. Sapay dadakkel agatan ti makulkulit tam. Pang-aasiman pido nga, tadi ka sumanao, no saan dak asuportaran. Ang tal na kalatan, saan aday tanagado ti ibagbagam dita. Oh, nakaumay ka mat Maribete. Nakita nga min ti ref kan TV nga in-deliver da, Mare. Aywan, ka-idil-deliver da itay. Next kan, Mare. Adan to mat ti ref kan flat screen TV inton katapusan. Isu ka di day ti flat screen TV, Mare. Nalawa mga agpaiso. Kunakto ngamin kan ka, Mare. Mayat ti quality dagiti appliances nga ilaklako ti supplier ko. Ay na, magagara naklauna yan, Mare. Manungal daw lang, Mare. Ay, i-on mo man kit di ta TV, tagbuya taman. Ay, Mare. Anya ti kayat mo abuyaan. Ay, kat piliem tay mayat, Mare. Mabiit laang nga rod, tay saksak ko, Mare. Mano abulan pa'y ti bayada pasakbay amaalam ti ref ken TV nga ibagbagam tiryang bagay.
islat forak lakay. Inton mayo ang maalak ti bagay. Gamdas kan lataang agbayad ak ta 6 months nga ruday jay lakay. No apay si mali ka pa'y laang amin iti dayta paluwagan program. Ay kamaya maalaang. Ta santa mo't akabailan ti ispat cash ako nada lakay. Narigat ti kasta bakit? Hay na, di ka di madanagan lakay. Mapagtal kan di debe. Sapay la ko pa bakit? Yak kayat ang masayang laang ti kwarta ang nagrigrigata. Second is ti makaawat itabulan. Mano abulan laangan kat maawat ko matibagik lakay. Iso relax ka kadilaan. Naimbaga bigat mo, ma'am. Anda ka diti masakol yaw. Adda ka din ni Debbie. Nadamag ko nga bin, adito'y ti pagnanautan na. Anya ti masapol yaw kinkwa na, ma'am. Siyak ni Cora. Umay ko lang kumasingiran ti bayad ti utang na kanya. Nabayagan day chay, ngam di namatan malagip ti agbayad. Anya? Ado ti message ko kankwana. Ngam di namatan mo ti agreply. Iso ngayong karkarigatak ti may, takasapulak mo ti kwarta. Ay, nawaw. Diyak amo ti maipapaniti day tabanag, ma'am. Saan lang asyak tinakautangan na. Ado kami amang sapsapol kan kuana. Tanarigat matan amakunta. No okay lang gada kayo, ma'am. Urayin niyo beit. Adala ang tinapan na ginatang. Pidong, asino jay babae iti salas? Napanak lang gimatang. Adda-ada gusto ti bisitam. Ay, nawaw. Saan ko abisita day ta, Debbie, bakit? Anya? Asik gama, takitaam na asino. Ne, aguray ka. Kasla ni nana kura mag... Wen, kura ka no tinagan na. Ti ko na itay, kat adda ti utang mo kinkwa na iso nga umay agsingil. Ay nawaw, imbagam ko mga awanak ah. Mapan kakit di iti ayan na, tapagsaritaan nyo ti utang nga ibagbaga na. Dito'y lang gayam ti pakasarakakan ka, Debbie. Ay, pasensyakan ana na kura. Pasensyakan no saan ko anabayadan ti utang ko kan ka. Naimbag kumamat nag-reply ka. Ado ngamin ti pakakumikumak. Iso adyak masango ti ag-reply. Ay nawaw, makapauma ti kasta pa nagrasrason. Ada ti utang mo kanya. Sa ita, kasta ti sungbat mo. Pasensyakan at talaga, nana. Ado kami amang sapsapol kan ka. Saan lang kayam asyak ti lamlambangam kan irasrasunam. Nana, di ka kadiag iskandalo ah. No di mo kayat nga giskandalo ak dito'y. Agbayad kan. Nana, agbayad akon. Pangaasim lang ah. Tadi mo isursuro ti ayan ko. Tawan pa iti pagbayad ko iti dagduma na kautang ah. Kasano ngayon day tapitong? Agparikot man ang tao. Tinasaya at nabayadam ti utang mo iti day di akura. Awanan ah. Nausar ko ti bayad dagiti paluwagan members ko. Anya? Sapay ni Mari Betty ti marilisan itaabulan. Kwarta ti sabali a tao timbayad mo iti utang mo. Ay nawaw. Anya ngayon titid ko kin ni Mari Betty. Sapay nausar matan ti ref kan TV tayo. Sigurado asaan nakmatla ang apautangan ti supplier ko. Taad dapay ti saan ko anabayadan kan kwa na. Daytan, Debe, nagado nga utang mo. Nung usaram nga takadagita kwarta ah. Diyos ki. Mabalin ka di abuluden pay laang ti sweldom itaabulan lakay. Dayta ti sana mabalin, Debe. Adda tinas ka na bayada. Ay nawaw, kasano nga roden dayta. Eh, kay parikot mo mo. Tina, dayta. Jakmat ammo no nang ipanam ka dagiti kwarta. Ayan ngay ti ref kan TV, Mari Debe. Ay, pasensya kan, Amari Betty.
May sal daw ang nagururayak idikalman. Ngam awam mo ti simbangpet. Pinangnamnaman naklaang. Adda nga minti parikot, mare. Anya parikot. Amok ang nakabayad amin ang members, mare. Kuwang amin, mare. Idiretso man, mare. Anya tinapasamak. Apay nga awan tinay-deliver idikalman kat nakabayad kami mat amin. Adda tinangusarak iti kwartayo, mare. Emergency ngamin. Ay nawaw? Emergency? Inusar mo ti saan mo a kwarta? Pasensya kan, mare. Kasta laang ti baga, mare? Pasensya laang? Anya a klase ti kapanunutan dayta, mare? Kasano kami a members iti ipanpanakkel mo a palwagan program mo? Iti kasta nga inaramid mo? Isublim langan ti bayad ko, mare. Awan pa iti kwartak ita, mare, Debbie. Isublim ti kwarta, me. Tano saan? Ireklamo da ka iti barangay. Kabailak nga aramidon dayta, uray kumari ka. Saan ada kami ti lukluk ko, ama? Aramid kay ti parikot mo, Debbie. Jakmat mo ang mapasamak ti kastoy, pidong. Idi pa'y nga ibagbagakin ka nga isardeng munday ta apalwagan. Ngam natangkan ta ulom. Imbes atulungan nak amang sulbar iti parikot ko. Agpudno ka man, Debbie. Mano aya ti nakautangam. Ken nangusaram iti kwarta nga inututang mo, ah? Awanin lakay. Nagastos ko amin ng. Nyalaangan ti panunutan dagiti tao. Amangan no panunutan da akan kanen tayo ti utangam orasaan ba? Huston, agsardeng ka ta siya kun ti agpanunot iti solusyon ti parikot ko. Nagado alaw-law atum dita. Ngam awan met nga rod ti maitulong mo. Kita ma. Amangan no addang tumanan agsingir diti balay. Oh, di bagam asaan nak nga am mo. Na, tapagulbudan nak pa laang ma. Chaski ka ma. Ay, kumusta nga, bete? Imayak ta kayat ko ang makita ti TV kan ref nga in-deliver dakan ka. Ay, awan tinay-deliver kanyak na natiriyang. Anya, Jack amo no nang ipanan ni Mari Debbie iti kwarta tayo, nana. Day, saan ka maawatan? Saan tayo anam naman amay tuloy pa day taapalwagan program, nana? Ay, nawaw! Kasano nga'y dagiti naibayad tayo, betay? Day tati iparefund tayo ka ni Mari Debbie, nana. Nadamag ko nga adugayam ti utang day dya ako, Marek. Isu siguro tinangibayadan na kadagiti kwarta tayo, nana. Ay, sus! Saan ba't gayam ang mapagtalkan day dya tao? Ay, talaga saan, nana? Kasaritak to dagiti pada tayo ang members. Singiran tayo day dya ang Mari Debbie. No saan na nga isubli ti kwarta tayo. Ipabarangay tayo tapno agnakam. Agtugaw ka man tiryang bakit. Ikay pa'y nga agkarapag na ka itisang wanak. Ay na. Apa iya? Ay, madanaganak nga raw Walter Lakay. Palyado ka no ti palwagan na si Malyak. Ay, nawaw. Kasando ang palyadaw? Ginastos ka naw ni Debe ti bayad may. Isu asaan pa'y naka-payout ni Betay. Anya. Abangan ko nakno di na isubli ti kwarta may. Singirin mo ah. Sayang ti 10,000 yung bayad mo. Ay, isumati ko na ni Betay. Pagsaritaan mi pa ya members. Ay, Wayne, malagip ka. Tadaka ba't ni Pidaw nga dati nagsingir iti ayanda iti na minsan? Iso siguro tinangibayadan na iti kwartayaw. Anya nga rodon ti plano mita, Debe. Nas ka nasulbarang data parikot mo. Saan kat aday tamapan ka agdad drama iti Facebook? Di mo amo ti marikrik na kita, pidong. Di mo mat-ammo ti marikrik na dagiti tao ang nakautangam. May sapay dahi ta paluwagan program mo. Kasi danana ti riyang, no saan mo isubli ti kwartada. Talaga ka di akasta ka, pidong. Siga mo lang tinangarami di ti parikot mo, bahal. Utang kan tumot ngamin nga utang. Naturod ka pa'y amang usar iti kwarta ang naggapo iti dahi ta paluwagan nyo.
Sa ita, feeling stress ka. Makapa-stress talaga lakay. No amom laang. Sigurado na stress mad lagi tinabiktima bakit? Na-stress da nga pirmi. Sardang dahit drama iti Facebook. Kasaritam kit di ida anasayaan. Ipalawag mo ti amin. Gan agpanunod ka iti pamuspusan. Tapno makabayad ka. Mari, Debe! Mari! Kita? Dagiti paluwagan members mo. Tada iti ruwar. Rumor ka. Takasarita mida. Di mo panggapan ti agtalaw kan aglemang. Tauray sa dino ti papanam. Sigurado ang mabirukan da ka. Pasensya kayo na natiriyang, Mari Betty. Amok adakkel tinagkurangak iti paluwagan tayo. Anya nga ron ti plano, beta, Debe. Nadamang ko ti may papan kadag iti utang mo iti na duma-duma tao, Mare. Day tangarod ti parikot ko ita. Jay daduma, utang kumutlaang iti paluwagan. Ay, katsulbara mo na, Mare. Anya pa'y lang ti ururayom ngay. Uray, saan tayo ngay tuloy na itapaluwagan? Isublim lang ang ti kwarta bay, tapno malpasan ti saritaan. Uray kayat ko ti agbayad, awan mo ti kwartak ita. Ibayad mo lang ang ti daduma ang gamit mo. Ha? Sika no kayat mo ti may pabarangay. Sapay makaungatan dagiti kumarik ang members mo. Siyak ti may ramraman iti dayta akalukwam, Mare. Ay, uray siyak. Makaungat matan di tata mawaltar. Oo, sige. Agpili kayo noan niya ti kayat nyo. Ikisay tayo laang ti bayad ti mapili yo iti kwartayo kanyak. Pangaasiyo laang tadidak pa ibalod. Ikarik, saan ko nga itarayan ti responsibilidad ko kada kayo? Ay, nawaw! Di mo gastusan ti kwartaan nagrigatan ti padam a tao. Awan ser-serbi ti adu akagawaan kan kwarta no naggapumat iti linuluko nga aramid. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pinaumay nakmat na nabaneng. Agtugaw ka, tagkapita dalya. Agyaman naknana. Agkapita, kabayatan di pa nagsarita ta. Diyo ibaga nga damanen istoryaan niyo na nabaneng. Ay, adda talaga basag. Anya ngay day tanana. Am-amom ni Julay. Tay kalugaran tayo anak kaasawa iti baknang nana. Wun. Abay ni Julie nana. Si madot day ta babae, sipod na kaasawa iti baknang. Amom kada. Yak pulos nakita nagsagad di ta paraangan da. Ay talaga si madutan. Anya? Enya, hindi matigas yung istorya ang kindalya ba nang bakit? Adda ka didakas iti imbagak lakay. No, ang istorya ka, kay dyan bayat ko mabait. Awan mo ti makita ka dakas ijay, tapod no mo ti bagbaga. Diyay ko mabait pagadalan San aday ta pangrugyan ti apat mapan mo istorya? Killjoy kalaunay mo lakay. Isungarod mo ti kayat mikinidalya. Anya, killjoy mayang? Ay basta, di mon pakibyangan amin amang mangagmaw landaw. Kasta ti isurom ka nagiti ubeng bakit? Takinachismosam? Ay nawaw.
Mag-resign ka lang iti trabaho, Julie, bakit? Sayang matisweldo ko mga Gilbert lakay. Okay lang. Adamot isweldo. Dapat magapgapo iti negosyo ta. Umanay da dya pagbiyagan ta. Sa anak pa'y matngagpas ngay lakay. Manula ang matabulan ti sikog ko. Diyak kaya ta ma-stress ka bakit? Ay nawaw. Agbalinak tukit di nga spoiled no kastalaang Gilbert. Tinapatay. Kat nasalun at tisikog mo bakit? Oray no ibagam nga opisina lang ti pagtrabaho. Amo ka narigat ti trabaho. Anya laangan ti panunutin dagiti tattao no sa anak nagtrabaho lakay. Amangan no panunutin da sa duta. Di mo latay da ikas kaso bakit? Bayam ta panunutin da no anya ti kada panunutin. Si kamagayam ti masalaw ko dito'y dalan, July. Da kayo matgayam, Nana Baneng. Kumusta ka ngayon? Saan kan samutan nga trabaho? Talagaan saanin, Nana? Ay nawaw, apay ngay. Saan nga min akayat nila kay kong agtrabaho at, Nana? Kasta? Adda ka di parikot, Nana? Ay, awan mo't kit, day. Nasaludsod ko lang. Pudno ti atap ko dalya. Saan nga trabaho day ta, Julie. Ay nawaw, apay ka naw Nana Baneng. Di ko na kanya, kat saan ka no akaya nila kay nang agtrabaho. Ang jak pa tiyan. Di ba ka nakiday, si Madot idinakaasawa iti baknang. Mga no talaga asan akayat nila kay nang agtrabaho, Nana. Apay kumasan, katawan pa'y mati anak da. Tidamag ko masikog ka no, Nana. Nakitak itay, basit pa'y laang tisikog na dalya. Si Madot ko nam kede. Sa bagay, kasta talaga no baknang ti asawam, Nana. Nasyaklaan, oray baknang ti asawa. Agtrabaho aklat pa. Ay, malas mo lang Ta simple a tao ni tatalan daw, Nana Baneng. Ay nawaw. At datimbay nagsingir itay Baneng bakit? Asinaw, lando lakay. Ni Marites dita kabangi ibang barangay. Kasapulan na nga no ti kwarta. Anya nga itimbagam kunkwana. Imbagak ngagsublain tun maleng. Imbagam kumangawan pa'y kwartak Na, si kamutan ti makisarita ha. Nubiyag ni Julie, at dati wayam. Ngumno dagiti nakautangam, awan ti oras mo amapan makisarita. Hanya kalaki di mo tilaya. Awan nga rod pa'y ti kwartak. Kasano kuma, kit naliwayam mo't tinateng amulam. Dahil tangamin biyag ni Julie ti mapamubambantayan. Awan mo nga rod ti sweltong. Adda ka din ni Julie iti ayan niyo, Manong Gilbert. Aywan, adda ijay dalya ating ko. Ay, saan ka di abisi, Manong? Saan, Mike? Nasayat mat nga ron do kasta, Manong. Mapanak mamat iti ayan niyo, tapno makapagsarita kami mamat. Mapangalata ating ko. Awan ti parikot, may papaniti dahi tabana. Adyos ka pa, dalya ading ko. Adapay matitinapay no kayat mo. Ay, agyaman ang ama ng Julie. Anya nga minan ti gagaram. Amom ka di, Manang Julie. Imarmaritis na kanina na Baneng. Anya? Day tatipod no, Manang. Ay nawaw, apay kanumot. Anya ti parikot iti day taana na ba ning ading ko? Kanayon na nga ibagbaga si Madot ka no, idi nakaasawa ka iti baknang, Manang. Anya? Jakman amo iti dayjay, bakit, Manang? Dakas ti rumrumor iti niwat na. Kunamla no asino nga agsasaw, kat may samot asa na makabaybayad iti utang na. Isumat lagayam akas jay ti reaksyon na idinaminsan anasalaw ko di tadanan. Kasaritak tuman day taanana ba ning? Ay, uwan, Manang, ngam kita Di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka.
Talaga ajak magustuhan ti ugali day ta Nana Baning, Gilbert lakay. Ay nawaw, apay ni Nana Baning, Julie, bakit? Kaya't ko ama kasarita lakay. May papanmutitan niya? Istoryaan na kanungarod asim madutak idi nakaasawa ak itibak nang. Anya? Agburag ti darak idi indanon ni Dalia ti kasta kanyak lakay. Di mo lata ni kaskaso bakit? Umapal lang siguro Nasken ama kasaritak day ta abakat. Saan kumapay nga ita? Ang mga nuan niya ti mapasamak kada kayo iti anak ta. Isupay kiti apaka-stress am da ita. Kasaritak mat anasaya at lakay. Sa anak ama kiapa. Sa ludsudok laang no apay akas namat ti bagbaga na kontra kanyak. Kun ipalawag kumatlaangan ti amin, tapno inton sumaruno, kat amo na tilawlawatin na. Bado alawas mo, asaan ka nga may Dalia? Ay, kwa, Nana Baning. Ado nga minti pa ka kumikuma. Ay, kunak lakit di no saan na ko nakayat akain nistorya balasang ka. Ay, nawaw. Saan ba't, Nana? Nasaya at mga rudno kasta. Ay, adda manang tinasagap ko abaro nga istorya. Anya manunday tangay, Nana. Hey! Mamaling ka rin. Isaldeng yung tigas tangan alaminin niya. Na, manakibiyang ka talaga lang daw. Tek, kaya tigas tamang manggag ko Amin sa mga gasawa dito lugar tayo kapag chismisan nyo adwa. Ay sos, no di mo kaya't amangag ti pagsarsaritaan may. Rumor ka, naglawat ari daw. Nagadumot nga istorya, may tinay ta Dalia, paning bakay. Mangrugi ka man ako nakaon lakay. Iso mga rod tiragragsak mi kan Dalia. Ambom ka day, nakita ko ita Dalia ita yan da Julie din minsan. Ni Dalia ko nam lakay. Well, Ay na ang mga nukaruprupa na laang. Imposible matamapan ni Dalia iti ayanday ta Julie. Anya ko mati aramidon na ijay no bilang laang. napigsapay lang ti mata, tapno ibagaking ka. Mailasin ko pa'y laang, dagiti kalugaran tayo. Anyat ambom ngay, no'y dandanon maggayam ni Dalia ti istorya may papankin Julie. Ay, saan ang maaramid ni Dalia ti kasta lakay? Partners in crime kami tupay. Nagamong ka man langay, awang mo tiningga masaw. No apay kami ng pakibyangan yun ni Julie. No saan akayat nila kayo na pagtrabahuan, awanan ti bibiyang yaw. Saan ba tada kayo timang pakpakan ka nakwada ng kasawa? Adda ka din ni Nana Baning tatalando? Adda tinapalan na Julie. Adda ka diti masapol mo kinkwana. Kaya't ko lang ang makasarita, tata. May papanditan niya. Indanon nga min ni Dalia nga ado ti istorya ni Nana Baning kontra kanya, tata. Madutak ka no, idi nakaasawa ak itibak nang. Ay nawaw. Iso akayat ko ang makasarita. Tapno maipalawag ko tibagit kan kwa na, tata. Jak magustuhan ti kastangar aramiden na. Nagtugaw ka pa'y nga ron Urayang, sigurado apaawi din dahil jay. Ay niya ter aramiden day ta Julie dito'y balay lakay. Kahit nakakano ang makasarita ba kahit Ay nawaw, may papankano iti anya. hindano ni Dalia nagiti nagsasalitaan niyo. Anya, traitor magayam day ta Dalia. Mapan kay ti salas, tas ang uwam ni Julie. Anya ngay nga ron ti pagakan kwa na. Hindi kumapay, nagpalawag ka kin kwa niya. Nakapay ngamin adi mo matipulan dat ang iwa mo Agsagana day ta Dalia kanya. Saan ba't gayam ang mapagtalkan day ta babae? Kaya midam ita kit agpalawag ka kin Julie. Ang mga kidinod dapat itadumaan na istorya may tinay ta Dalia. Ay traidor day ta babae. Kaya't nakanumot ang makasarita, Julie. Nasaya at matadakan na nabaning. May papanitian niya ti pagsaritaan ta. Imaya, takayat ko nga iba nga.
Ano mabalin kat sardengan na ko, nana? Ha? Nadamag ko nga imarmarites na kano. Ti ko nayo kano kat si madutak idi nakaasawa ak itibak nang. Ay kuha. Pudno ka din, nana? Ay, talaga kay Tadalya. Siyak paikit din ti kaasing agpalawag kini Julita. No apay nga may nga indanon na paila nga. Mangmangag ka di, nana? Ay, anyang aminan ti ko nam, Julay. Pudno ka di nga ibagbagayo asim madutak idi nakaasawa ak itibak nang, nana? Ay, kwa. Ay, ipasensya kan, Julay. Ay, bidot ko day jay balasan ka. Amuyo, sa anak asim maduot, nana. Talaga laeng asaan akayat nila kay kung agtrabaho ak. Tadelikado kano iti sikog ko. Ay kastaya. Iso apang asiyo, tasardengan yun timang padpadakas kanyak, nana. Tiket di utang yun ti asikaswin nyo. Anya ti ko nam, Julay. Amok nga adda ti utang mo, nana. Isukit di ko mati asikaswam. Saan ati biyag ti sabali at tao. Anya tirik nam ita baneng. Ay, marurudak launay ikiday Tadalya. Nasakit tinakem mo. Taindanon dakin Julie dagiti dakis nga istoryam. Saan ang mapagtalkan day tataw? Talaga try daw. Agsagana day tanu umay dito'y balay. Dali istorya pa mo, bakit? Awan ti manaknakem mo. Nimbag ko na mata na halos ni Julie. Basol ni Dalya day taw. Siyak pa'y kidi tinakangag iti day ta, Julie. No, apay kami na kumpormit hindi mo istoryahan. Inton maminsan, dagiti ngamin mayat istoryahan. Kundi ka unag talag kadagiti pada matismo siya. Ang mga di mo mapuutan, kit isudamot lang timbang ibabaking ka. Sa may siya, mano atawon tinagbaytan dukin Dalya. Anak mo day dayan, nututusan. Iso dagiti kumama, pagadalan at istoryahan keng kwa siya na dagiti nagmamatay. Kumusta din na ba nam Julie bakit? Nakasarita ko ni Nana Baning, Gilbert Lakay. Anya iti imbaga nakin ka? Naklaat Di na siguro ekspektaran nga idanon ni Dalya dagiti imbagbaga na may papan kanya. Naimbagta di na inlibak Saan mat, Lakay? Sa maysa, di na mailibak. Katipada na aman nakibiyang amis mo tinangidanon kanya. Isudamot lang amarites tagdidin na dahil bakit? Gusto mo't kiti Alakay? Tapno isudamot lang amarites ti agaapa. Traidor damot lang iti tunggal maysa. Sanan nga umay day Tadalya dito'y balay. No di na kaya tiyo bayabon. Pagadalam kit di day ta kinarabid na. Da kayo mailaga chismo sa ti traitor iti tunggal maysa jaski kayo. Nasken nga agsungbat day Tadalya iti inaramid na. Basol mo mailaga. Kit palagi pang kamanan manulaang titawin ni Dalya. 25 na lang, day. Ay, basol na lata No apay mo't nga indanon na pay lang nga rain. Diyos, lumay pa pan iti kakastabanag. Bagim mo lang, ti mapagtalkam itapanawin. Mapanaklaang iti ayanda, Lakay. Ay, nawaw sanay. Inyapay lang ti kapuna. Napatag ti pagsaritaan, may. Ay, nawaw. Ustong ko na lang day. Inyapay lang ti magadab mo. Urag sarita kayo kindalya, awanin tagbalayo. Amo ni Julay, no, adya dagit istorya, may papanggigwana. Ay, sana mabalinti kasta kanyak landaw. Ikak iti leksyon day Tadalya. Saan anasaya ti kastang inaramid na kanya? Oh, si damat gayam na nabaning. Nakaumay ka mat. Anay ko. Apay nga, kabil ka ngay, nana. Traidor ka, Dalya. Saan ka maawatan, nana? Ti ko nam kaday katjak na amuan nga indanon mo iti daye adjulay dagiti nagsarsaritaan ta, Ni,
Awan tindandanon ko kunkwana, nana. Ay, di ka naglibak. Amo kunday ta nga style mo. Maglagayam. Anya pa ilang order aramidem dito, eh. Di ka agindadalos dita, ah. Eh, sa anak nga gindadalos, nana. Tapno ibagakken ka, awan dakas nga insawsawang ko, may papankin ni Julie. Si kalaang mati ado ti sa una, nana. Manipod ita. Di kan umay ijay balay, ah. Ay, awan parikot iti dayta, nana. Awan na sakit abakrang ko. Traidor, ano traidorak? Anya kumangay ita. No makapagsauma day tadalya. Ekserding ka mambagay. Itapes lumanaw ka dita. Jak pulos ni namnama at raidoran nak day tatao lakay. Basol mo lang ko nakmaday. Numaminsan ni gabayin. Tipalamtang iwa mo. Nalawag ka na eh. Anya nga tatirik nana. No istorya ak madagiti marmarites na kanyak iday. Ekserding kan. Di utang mo ti kami ti atensyon. Kan pangasim ha. Ta isardeng mo kami ng tagis istorya iti amom amabalin apang rugyan ti apa. Kayat kaw ti makabalas. Agpakumbabakan bakit bakbakitan kan. Si kantumang kami ti ado ti dakis asa una. Palagi pang kabalo na. Mano ti tawang maon. Usaram kit di ata na batay. Tapno agaramit iti nasahat apang balag. Dagiti pagadalang kumati mapamu istoryahin. Iti kasta, maliklikan ti saan a pagkikindawatan. Ken adda ti maadal ti padam ataw ken ka. Nawatan! Ay, nawaw! Annadam ti panagsasaum tapno awan ti mapasaktam. Kan awan tumet ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.